Hah? Ada yang dapat nih. Maksudnya? Segera saya luncurkan itu. Ada dapat kendaraan razia tadi, teman-teman. Itu standby ya, Pak. Supaya enggak. Pinjam ruangannya. In the interrogation room at the station, police intelligence officers have a handy reference to their most wanted. It's the GUM Wall of Infamy. Nah, seperti ini. Ini nama Ismuhar. Dulu dia polisi. Kemudian 1 tahun dinas karena dia emang disusupi oleh GUM. Itu dia membelot dengan membawa 9 pucuk senjata AK-47 punya polisi. Nah, setelah itu senjatanya dipakai untuk nembaki kita juga gitu. Jadi kalau ini Ramadan Tengkulan, ini pembunuh polisi Kopka apa yang di Batok. Ada tembakan Bang? Oh, ini ada tembakan. Ini pembunuh seorang polisi namanya siapa lupa ya. Ini kalau bisa hanya 1 orang yang ada di foto-foto ini dapat, siapa? mau saya. Ya. Saya mau yang ini. Tapi Aceh Timur ini. Mengapa dia? Bentar, ya. Dia propaganda ininya pintar sekali terhadap masyarakat itu. Memutarbalikkan fakta cerita yang tidak sesuai ya. Kemudian dia sangat pintar sekali mempengaruhi masyarakat. Ishak Daud ya? Iya. To find Ishak Daud, I have to travel 500 kilometers east of the capital. The ring around GUM is tightening. On the main road, I lost count of the number of army and police roadblocks. After a series of rendezvous with GUM escorts, I'm finally taken to meet their leader. Ishak Daud is the GUM spokesman in East Aceh, large parts of which are controlled by his guerrillas. Over the years, people here have suffered some of the worst of the military's excesses, so it's not surprising that GUM receives such strong support. Without that support, GUM would get nowhere. They're fighting a traditional guerrilla war of hit-and-run attacks. They ambush soldiers, policemen and informers, then retreat to hide amongst the villages. Kalau saudara, saya sudah turun ke lapangan hari ini melihat GUM. Kenyataannya GUM adalah di masyarakat. GUM dilindungi oleh masyarakat, GUM dibiayai oleh masyarakat. Jadi kalau mereka mengatakan tiap hari GUM terjepit, GUM sudah kewalahan, Ishak Daud sudah dicari kemana-mana. Tapi hari ini saudara sudah turun kemari. Apa pendapat masyarakat yang sudah saudara wawancari? Macam mana GUM bergaul dengan masyarakat? Di mana GUM tidur? Siapa yang biaya GUM? Itu kan sudah jelas. But the villagers pay a high price for that support. Ishak Daud says that after every GUM ambush, the security forces take their revenge. Houses are burned down, possessions are stolen, and people are attacked or killed. Oh, memang sering. Bukan hal yang mustahil, yang jarang, bahkan sering kejadian begitu. Kalau ada kontak senjata antara GUM dengan TNI atau SBIJ, mereka terus masyarakat jadi sasaran. Oh, gitu. Bridges here are designed to be quickly dismantled, to slow the military's advance. This also makes life more difficult for GUM and the villagers. In fact, people say that life is harder than it's ever been. Even worse than the brutal 10-year-long military operation known as DOM.
Ishak Daud is taking me to a gravesite where 9 civilians are buried. Victims, he says, of state-sponsored terror. Dom parah juga, tapi tidak pernah dibunuh satu hari dalam sekelip mata sampai 35 orang. 9 orang masyarakat sipil yang tidak bersalah, anak-anak kecil diambil, dipotong, ditanam hidup-hidup. Jadi masa Dom tidak pernah sampai segitu. Satu dihabisin. With so many terrified people fleeing their homes, Ishak Daud and his bodyguards have ample choice of places to sleep the night. He's in constant satellite phone contact with GUM leaders throughout Aceh and in Sweden, where the movement is led from exile. But this is a long way from Stockholm. The next morning, farmers are waiting for news that it's safe to tend their plots. They've not been able to go for 4 days now. The grapevine says there may still be troops around. Berperogok dengan orang itu kita mampu. Maka bahkan bukan saja di kebun-kebun yang demikian. Di sini pun petani-petani yang ada itu tidak berani masuk ke kebun. Kalau orang itu belum mendapat informasi yang jelas. It's like this all the time. They'll only go to work if they're absolutely certain that the troops have gone. Itu pun dengan cara hati-hati. Pelan-pelan. Tidak boleh masuk langsung itu. Kadang-kadang sebahagian. Ada orang ini 40. Tinggal di sini 20. Pulang 20. Nampak kita lihat ya sudah pulang. Ternyata belum habis yang dipulang itu. Yang sudah pulang itu belum habis. Sebahagian pulang, sebahagian tinggal. When the security forces sweep through, everyone disappears, running for their lives to the forest. Last time they came, this man would have run away like everyone else, but stayed with his wife, who was about to give birth. His cousin is a GUM member, and this makes him and his young wife the enemy. After soldiers repeatedly stamped on her belly, her baby is lucky to be alive. Her husband went through several rounds of beatings, and then this. Dipijak di bawah perut. Dipijak di perut, keluar pantat saya. Keluar pantat. Udah keluar pantat saya, disuruh bangun, disuruh lari. Saya nggak bisa lari lagi. Disuruh masuk ke paret, disuruh minum air sekenyangnya. Udah saya bilang, saya Pak nggak sanggup minum lagi. Harus kau minum sampai muntah. Udah saya minum. Karena takut, saya minum sampai muntah. Udah itu, disuruh naik dari paret, disuruh lari. Udah saya lari. Disuruh berhenti, saya berhenti. Suruh jalan, saya jalan. The soldiers told him there would be back to burn his house down. So he and his wife have moved in with relatives. Kita dikasih pil, mana tahu, belum tahu. Dikasih apa? Pil. Pil apa? Obat. Obat apa? Itu obat kayak bonbon itu. Kita dari kasih itu tak ngerti. Udah hilang pikiran. In East Timor, the military gave their militia proxies mad dog pills to make them crazy. Here in Aceh, young boys, like 10-year-old Marzuki, are given money and drugs by soldiers who get them to spy on GUM. Udah bilang nggak mau dikasih pen itu, bilang bonbon. Maksudnya efeknya apa? Kita merasa apa? Merasa hilang pikiran kan. Bisa hilang pikiran, tidak ngerti apa-apa lagi. Marzuki passed the soldiers information that led to the deaths of 3 of Ishak Daud's men. He's now GUM's hostage and is being held for re-education. Ya berapa kali banyak kan kasih pen. Ini mata ini dah hitam kan. Back in East Aceh, Ishak Daud is going through the daily incident reports. He says there's news of more houses burned down, revenge attacks after GUM carried out an ambush. From here, it's difficult to see where all of this can end.
Ini yang kita masih menunggu. Tapi kalau satu saat keadilan ini juga tidak sampai ke Aceh, bangsa Aceh dibantai tiap hari, saya rasa contoh yang paling dekat kita perbandingkan hari ini, kesabaran bangsa Palestina. Anak-anak kecil taruh bom di pinggang, masuk ke Israel. Ini bukan tidak akan terjadi satu saat di Aceh.